Aha TV West nakushemerwa munonga aha program rero hindukire kandi program iri kuberho buri zori ya Sunday shayina ziciro egaruka mu rwa kabiri shamukaga guhanga aha program yeji netuba twina abantu batari bamwe na bamwe wene rizoba natwara omusha muhango ubwo kutayaya mu district yambarra mu matemba ga Kashari ingashikashari no umwanya ugurkwetwa Kabare mu Rubindi Ruhumba Town Council natayayira omuntu mukuru ukozere ibintu bingi urabira mu bintu bingi omuntu ogu arukurugaho nahumura akabara RDC wantungamo kandi ebyarabiremo ni bingi positions nyingi munonga reka ngambire ko icyo cyonka ebindi naje kutugera mu bishuri ndi bet commission kandi nakwakira omuguru sinakushemerwa ha program reba hindukire none nakwakira mama tinkumanya no kunde kigambo omuguru sininga muzeyi omuguru sinkinkoraje muno uriyo munyankore kasho nyomnyakashari uriyo munyakashari so nashemerwa kwijo muka yawe twenzire obanzo twegambire izina ryawe oya kure haba rukutureba rero tutandikije program webare kuntayayira ndi Richard Bargayomwe nkazarwa Katerera bano jimanya yabunyaruguru umunyaruguru tindi nawo umunyaruguru nibaso kutabana umunyaruguru abo kuba bangira ngo bashwe nkuru bakarugukwe za Kasese mwanya gwa kwetarwe ubwera shwe nkuru akabaryo umurisa so akana reba kandi bamweta Cyoma so akana kundo kurisa kuhiga yiza yargabwera antol bakargabwera yakurosinga yiza Katerera akora direnya mishoshi arikwenda kuhiga no kuba Katerera keri na paka so yasetoringaho yagumana yiga nategenya meswan nebina bakweto busya ebina nazawaya ebino kija nabigambirwa tata so kuyabirayita enyamishwa nke enzozo najumanya wana shenjojo enzozo agita wenka kuyabirayita wenka no mwenzo zo birobwe amino gayo gakaga ino buguzi bw'amani so yakora mu yanywana n'abagabo yanywana nakaya nandu bareba ngo mushayi no buri tiyargaho icuma bakamuhana mundu ngo aguma bitireni enzozo abatwarira amini enjojo wakajita nakugira akatimbe kina numwe ekubabure bwira zitambura atimbe kina arebo muhanda gwazo atimamwe kina zigwamo yagwamu agaragamu garema agishangaho agitara ay hamwe byo buguze bya tasks so akora atyo emikago nabakama so abakama kuba mukwana bashomesa abana nyirango kahoraho nko musijo beta Petro Garubungo akabaho wishaza konka karabu muri umukago gwishana akari mutabani ninga nuwesho tata n'umurumana so twazarwo kwe Katerera so kuna birenda Katerera twabetro Katerera bayewe nkazarwa umushizo bakweta Manuel Tindamanyire kayi no mucyara we bakumweta Valentina Arkaija nibo banzeire umwaka gwa mu January 13 1993
nkore emyaka yagenda ate ekintu kimanyisa ngu egeshaho oyine emyaka 82 yes kawagye ndi omuguru si bitokera ngu tikine na maino hona So- nogira ngu ebyo byine akakwate so ati kutwabire turyokwe mama ninye mugizigaizo wa tata na mawe so noteekateeka ngu abwenki bakwesire barugayo omwe kikaba nkimanyisa ngu baryagayo omwe emicwe yange baragigayira aiza hari mama ninga tata baryagayo omwe ekiro ky'okuruga kureka n'ekyokugaya nokugaya so ningira hati ekyo kyaza omu language y'orunyaruguru y'orunyaruguru nakwetegereza so otherwise eky'orunyankore barugayo naba nashoberwa In fact, ahabw'enki nibarugayo president we agira ngu ninye barugayo omwe habwokuba we n'omunyankore Orunyankore. kwakwa nagamba izina ryange yate niyo barugayo omwe Okay. nanye nkikyereze I see. So, omwaka gwenku gwa nazarwa obwe. 1993 waba nibwo wazarwa omu nsi yakaterera bunyaruguru wija wagira abaana abandi abakukurataho ninga wagumaga omwana omwe yes hati mawe na tata kubanzaire bankurasa abaana bashatu boona nibafa bafa obusero ebiri ebihakare endwara z'obusero niho katerera wazibere ekaberi ensi etiine bashaho tukatutura munonga ha Bishaka so bakankurasa abaana bashatu nibafa so kunabire ndi aho shwenkuru ogwe kyoma akaba kiriho akaba yine abakazi 7 so nyokwenkuru kizaara tata akaba ari omukazi wa kabiri noyabe nazaara ogwe Garubungo n'abandi so kuyahereze kusoma habwokuba akaana amanywa abagabe na munonga ndibarema owa Bwezo ogwo Swento Garubungo bamuhegombora kuyahereze kusoma bamuhegombora kashenyigara yamara umubwire buke bamuhisazire rya kashari kumwenda nkana na munanoka abari wisaza so kuyabira ryo wisaza ya kashari yiza yagura kibanza ruhumbaho aho mwisho aho so kuyabira kiguzire kibanza bamutwara Shemo bama transfer yaba Kaigo wa Shemo so kuyabira Shema yaenda ngu agira abana babarumuna byashomese so hakariho mukuru wanjye wa Swento akana asomera St Joseph's Nyamutanga kuyabire nahumura 1951 Desemba yamutuma tukore no humuka ondetero mwana wa murumuna wanjye bakweta Pantareho kure ni nangwa ashomere Mushanga so Pantareho kure ni akaru murumuna wa nawe kari Swento yanjye so mutabana ogwe bakanu bamweta Deho kandi ari murumuna wanjye muno ari mwana wanjye muno so 52 January ogwe mukuru wanjye ogwe bukwasize ikuyabire naza kureta ogwo mwana bija kunsibura kugira ngo bagenda so kunarebere munywani wanjye nagenda narira tutokubasa kunsiga munonga tukatuzana hamwe tutokubasa kunsiga
Yatwaza 52 kanye n'imyaka ingahe mwenda twe I think so 52 I think you are kanye nyina imyaka mwenda ukozi rwananisha tinanye nindagira kugenda nara maje mama inakana kamwe kandi kenda kumusigaho nawe yashasha kunarira munonga mukuru wanjye agira atakamutware nawe kamutware bakomo bwacu bwanjye tuguza mu muhanda obe means of transport is kurga katerera tukijana ibigere tukagenda bigere twashika Rugazi in fact tukashika Rugazi shayi 12 twagenda twarara ishaza mukamurjire katerera shazinge katujesha katerera kashamu kagaho okay so twaza Rugazi twaza Rubirizi niyo ya headquarters y'ishaza so twaza kurara Rubirizi ayishaza uwishaza ubwo akabari umugenzi isaba bataringaya bakano no yabera akari umwana wa Shwento so twararaho akashese twaza Rugudo shayi 12 netweka twakwata basi akaro basi za UTC izuko za Katunguru okay nitereza tumureho mutugaruka bare kocherho program neba hindukire kandi tucino mugenyi witu umugurusi Richard Barugayomwe aine mbozi ndiyungwa kandi kwakuba nagamba notakwenda ngwahendera mbweni reka tugumusoma so twakwata basi tuyishashemo twahika Kabohe garga Kabohe kariyo ubuduka nkabona bw'abahindi masimu umurkabohe Kabohe yo no bwiro 52 so twagenda twatemba twaza ishazi Kibingo mashanga ko Shwento akaba agire gukora kantumire babira kantumire umwe kahija babira Shwento akagire gukora twazaho Shwento kuyizire twaza kumuramusa yatshimira kutureba wandetera abana babiri ati tuwe bari tuwe bari ati nashomero tagire kubuza atoguna umutabano wa nawe akata kandi baga akata kandi baga tahayo ninga akayiseyo akari mukuru munonga no aringa first born wa Shwengo akabarinka third born konka bukureba makaga kagatari hamwe ubundi tukatareba na byabira yizire kurebisha agenda so mushashemero tureba kubushaje kari ko iryo rwa kane rwa gatano rwa mukaga atwara Kabohe kutwiza uniform okay yes obokota katandikira ishomero otine class nemwe obunabira ndubunyaruguru nkashomeraho mu church school nanka Kanyanshande Kanyanshande jo hatatu hariyo nanka hariyo parish bonkobwe keri church school nkashomera bibiri yakubire nasari konka tukatubanza tushandika hansi hamushenyi kirga mushenyi tandika handere turgandire tandika threats uba so nkasomera y'imyaka 2 so nkanasho mashomero okay so hati Kabohe nija Kibingo wa Shwento ajo bari kumurka tandika tamu yatwara mushanga zo mucyakanga cyo kubanza okay no wabire wabishomere ino binabe nabishomere gekeri kanasari ntandika fresh P1 mushanga 52 52 nsomera mushanga P1 P2 53 zo P2 kandi ntandika n'umuji kumba ni umuji kumandi hamuji Shwento bamuhindura bamuheshema bamutwara Kajara
kandi oyine kumugendana ninga basigaye kandi abo mujyi nibo bansigaye umujyi kanga marubwire buri kwingana nyeze 3 hati rero kubakurikira iyo bakutaye akansigaho uwo musirikare we akayi n'umusirikare uruko rgashe shehina mushanga nawe yansigire wakora umujiji washoma umujiji wa kwezi ndashote kiri nyazo mukaga nashoma umujiji hati sente bamutwara Kajara abo kuba wishaza kuyabira Kajara batandika umugabe Gasyonga aenda kutunga Chimba niwe yatandika 53 ari Chimba kari umugambi w'umugabe mbwene hati nuwenka speaker speaker wa kansu wa chairman wa kansu so Chimba sente bamuha Kajara aja korobwa Chimba after about 3 months Kajara kamara 3 months utaka hereze mujiji nundi hamuji shwento bamugara bamureta shema bamureta mbara echo chamanyisangu nabahisha hati kunabire ndi shema atuma mama za anyankai shema antwara mbara acho mukikuru wawe akamushanga hata mukikuru yonkani mangu arikater konka shwento nakujanta kaya guzira hitaka so akaya baresire yabihireyo yabaresire family yona yizire nyonta kuchimanya kandi bakabaru babirumanya aho bakabatine mwana ninyana bindi mwana wize so babareta haruhumba I see so umukikuri yaza shema yanyahayo yantwara mbara waza kushomera mu shomero ki nkiri hamujimanya naza muji naguhereza mbara natonga confirmation nojimanye y'abanyagatolika confirmation so kwaje kutunga confirmation twagumaho tunaza mu shomero confirmation kajitungira Nyamutanga kajitungira Nyamutanga nagumuka owashwenda okusiya December mukuru wanje onabenyidigire nawe Nyaruguru kuyahumwire ubwo aba St Joseph siningori ya deo so shwento yagira ati mwe numwaguguma ninjengerera nimwe muze kushomera Rubindi akasiga ubuyabira ryo wishaza akatandika ishomera Rubindi nibageta St Peters na wakari Peter so ayinishomera ri atandikira beta hata nibageta St Peter Primary School rinka heri ya Rubinda a parish so shwento ayetatata kuja kutwakira ku rugambana kuja 53 December so hata humtandika kutwija tingumanya tateki yatigenderira kuba base kabero konka kajyangu tamuze bigeri ku rugambana kuja nkai arumba twatambura kumwashiraha okumuruka kwahika kuza St Peters birizoba mukamutambuzeje nangwe in fact tukaba tamuze bigere birizoba kuza kushomeraho so nashomeraho na repeatinga P2 nashomeraho P2 P3 P4 na P5 nabire no P5 hija rekta wa nankawa Kagongo naronda bakuzo mu seminari abakwenda kuba abasordoti ujugire cyetengo ngambuza mama ntiyo no kirebo tatigenda twoyine umwana w'umushata
kama naza kumpejo ko naza kumpariza karo yampira umwana umwe arabumpa abandi tugenda ankiriza nkora interview abantu 22 that was in P5 turinda results tukajikora tuza kuhumura sadta so results kuzizire shanga banyiremo kuzo mu seminari preparatory Kagongo so za Kagongo P6 Kagongo P6 mu seminari ubona avuga na bishop wo mugenzi wa Cenga na wakana shoma ninga wakaya katahamuhamu na eker seminari yo ya ankore na kigeze obe kabere kigeze kabere Kisoro Kabare na Rukungiri so batwara abana nkaga kurgo muri kigeze na ankore abana nkaga so na nyina mu hari abana bo nkaga mwazibando preparatory seminary Kagongo wachoma wire burkwingana ki anawe ahabo kuba hati nindeba ngorabire mufaza kocho buze adoko nabene nkunda kuba mufaza abashaho bakangenderera ki haba huki soma tukangi nyine tukatulwe nkaga nakugambira so batandika mako kuwidinga kumukuba muri yo mara tubijyano siri automatic umwena baze mwene gumiza batandika yota otine choko zire wanu bachimani spiritually obana orweto nibarware mamanyo orweto nibarware kumba ndiyaho umusaditamu ya P6 standard P6 mubargayo mwene we noshoto rweto rwakorema ukakora check exactly cyako nyine kinakozira nyine kinakozira ona shiba kureba mukasheshe wache bakureba kasheshe kutambura babone bwo kusoma babone noshoto bakureba kusoma edini toraje kunzire edini kandi kane yanye kana bintu kunda kandi mwe nabatarazibo nkateyibo no abatize bwa watunga confirmation yonkari anu bajangwiro ko gende ubusodoti bwakurema nasiga yacu bishop bacenga yes na hata in fact hariyo zabazungu enko mbana nkaga twabire turi faza zabazungu no manya aramurebereho ari Nyamutanga umwaka gwitogwe no wasigire enko musodota abandi bakahuma ababire bari abasodota akatunga abasodota nka mukaga kurugahari nkaga abatungira mba widinga hasigara ho mukaga bakaba widingiro kwe nabagire mwene kutwabe turiyaho tukatuya bukusoma y'umwaka gumwe tukaza kitabi hariyo seminari y'nkuru so bija bakora hisomero bari kuriyeta John Fisher Junior Secondary area y'Ibanda yes Nicheriza tuumureho mutugaruka bagira ngo umwanya wo kuza kitabi ababiri bari babo kuza kitabi baziyenkayi John Fisher basomere Junior 1 na 2 no kubambenge no jangu neri yaba brother neri yaba seminari so nyowe omwanya go kuza go kugaruka kuno nza primary ya Nankaya Kagongo ubwa nyuma yo rweto kurema washaraho kugumizamo na primary ya private mini ya bakani bageta demonstration school Ibanda demonstration school so nasomeraho nkanyi ne Swentary health inspective Ibanda demonstration school egishahaniye ha niyo ni nyirango cyo primary Kagongo demonstration school TTC tekiriyo hata ababene basomera St. George's mu babiri bakora practice ziri mu area so hati nzo P6 umusadatamu nzo na primary ya demonstration
so twara primary living examination qualifying aguzo mu junior secondary nzambuga nayo kandi bagenzi banje abaseminariyo nababa aborweto rwabereremere abagumizemo bakaba argo ruguru bija busoma hamwe so mwena muzo mu St John Fish St John Fish tusoma junior 1 na junior 2 so that was 59 and 60 so kutuba tuzakora junior living examination bakaba bagikora bwanyuma ya junior 2 junior 3 bakaba bagishazira junior 3 bakaba bagishazira I see so he's a headmaster wa Ntare naronda abana abari kwenda kuzantare senior 1 okay so in expressing a will mjantinya na nyenda kuzantare tuzaza form tulinda results za junior living junior living kuya izire shanga kozireje banye tantare bitshobo kano shomera government ninga abazire bakamba shashura abazire bakana bashashura shwento guwishaza kana shashura so Nzantare senior 1 ushomera ibintu kumba ni ntaha muri Ntare reba kunza kura mpora tukatu na streams ibiri bantom senior 1B kumba ni senior 1B none avuganire Yoweri Kaguta Museveni akata kabire Kaguta kali Yoweri Museveni ariko zo musenior yaka 1 tutamu nawazo musenior 1 musenior 1B muzo mushimwemo Yoweri Museveni Kategaya araho nizo mushara bakana bamwetaro zindana nabandi muzo umustreamwemo one of these stream kayabire nyina bana buremezi kari tuzamutu chapa mushoma ibintu bingayi soma senior 1 tugeza senior 2 kumba nimpeza senior 2 tubantema nunca bafutemerachi bante narwe rwabo rweto tubantema ngwiyo ebitamo byare by the way icyo nakweberwa kuna bire tukantu hashiringi bitano ta fees singi bitano so junior 1 mumamino senior 1 omwe kutwabire ntumura headmaster headmaster bakana bamweta Crichton natweta timwe babahire basari ya 5 bangarura shiringi 5 kantine nkitonyowe nkazo umtawo nomwe nakekora okota kajwire nkito okota kine nkito nayo weruga katine nkito wishaza nayo wera katine nkito nayo katazine nakategaye tuyakigere kwenyine kitari munarugabire mwazo tukuzwara ni mukarabanda twantu naba twaheza ko nabo muchoma mugarakachi mukarabanda kajura mukarabanda ninjima zenkito zebiti numuturebera so umusini ya 2 bantema omuntu tunjire na basari yes tingu mecha abiro ukagwejegera hakabaho cyo cyane abami ngwejegera by the way yes kandi ngwejegera mutubira kandi naturo wagwejegera ibyo mutwe byayeba akecho kunje nangambira shwento bwakari chimba kamukuza tinyoba bantema ateye kusoma byari mante atara hakaroho umtawo numakaroho harimo abagoha n'abahindi hakaroho umugoha bakumweta Fernandez obwe bwa masini atu okay umugoho gwa kari doctor ayino mukazi wayine private school so private school zo bwiro wizikaza atandikire y'umugoha okay
mukuru wanje kandi no mukuru wanje bakumweta ireta agenda nshabara y'umwanya shabara y'umwanya sini ya kashatu tukaturu batanu tukaturi nkikuma batemere konka babiri hari tutunga umwanya umushomero tukanyine mugenzi wanje mtabano wo wishaza lya nankari ya Kinoni Rwampara nabo bakamutemera tuzoma tushitama yes tuzoma tushoma soma senior 3 kumba nimbaza senior 3 mukuru wanje ubwo ireta mugenzi ireta agenda ari bakuraito natubituga umwana riyare kano shoti amageza agire n'abasoko kugaruka mu shomara shoma antuma report ya senior 3 Kurowa Fernandez ashangera iki bagarantari senior 4 oshanga muba abagenzi bawo bagenzi banje ugaruka mbi senior 4B okay senior 4 na yerga hewa senior 4 so kanyine mukuru wanje washwente mutabano ubwo wishatse kandi bamweta Joseph Karanzi ari health assistant wa town ya Mbara town Mbara kiri town ka town kaje so akaba ine munywanu we ari gukora nka manager wa East African Butter Shop ya Mbara so kutwahereze gukora ibizamu bya senior 4 kandi twara Cambridge bakaba bisetinyira Cambridge University babireta tubikora babwaraye so atumweno kankutungira umurumo gw'ekiyo wazaho beno ukora akasente uzombata tandika bamfambana mu tandika ku simure nkito kuzeka bante nkito oragire mu mbata basereza mwana kuba kwakira kusimure nkito. So that was 64 December 65 just stuck easily 64 65 stuck easily kamari miaka ibiri 65 mu January just stuck easily oh yeah sure because stuck easily he's a sales manager wa Bata ayizire kurambura kari umushawo mujaruwo bakumweta Joseph Nyimbayi ande bankunda tugamba uruzungu mwaka atakumanya akora tugamba uruzungu ankunda twite atorika nkakutwara ukaza kushoma ntinza kushoma ki tunaza kushoma salesmanship. Okay. Bachomera hi. Tate. Tukankanyoka kanyenda kuzomuhaya. Atanamuhaya oraza amatwa nka nari yangu no basa kukora ki. Kuba good sales person. Tunaza kushomera isi ati Nairobi. Kumpura Nairobi. Ebyahayo bitahita. Za Nairobi. Niwo hashobwiro kuza Nairobi. Niyo haweza nkaga ni 5 kuza Nairobi. Nairobi nubazayo bakuzo mu university. Deriyo wazayo bwanyuma ya senior 4. Wagenda othayeberire kama inze Nairobi. Atumweni obana okora ati noza kureba ni mutuma. Mishankunda anyo muduka antwara hotel akaro ankore hotel turiya cyamushana agumantiri hari arishariba humani nzu kwataje okay na nebyo bakabeji centre ningo ko seminar ntari turiya bazungu tukaturiseho humani ebijiko n'emisyo okay hari ni kwataje tumushobo no shatande bahuriyo akore mirimo yagenda yes so kuna bile ndia after 3 weeks atera manager to umusigazo ogwo munyohereze
aje kusoma Nairobi. Obu hakata kwetaga passport. Chikachita kiri East African community that time. Kahati. Kwanga bahati nimeenda passport all the same. Kuza Kenya? Yes. Oh. Bakisoma passport ninga barayana ya chairman. So njenda temba basi ayini nkashi Kampala. So now it was the East African Butter Show Company. So nkani za kosi tukaturi abantu kuna kire Kampala nkashi kayo mwabazi umukuru gahe nguto zigazirimbe ukora gambarasha yemwe Kampala sha 12. Yes. Nguto zigazirimbe utugenda UTC kayo Kampala shanga bantegerize bantu ari moteri kasheshe nzo wa manager wanje ogwe anyakira tuvugavuganaho n'abantu batano abandi banabyabira Isiri from other districts. Omwazi atwara train. Mukamuza kugenda train. Yetari nyonyi. Okay. So train umwamara mubwire buri kwingana cyo mu train tukarga nanka Kampala omwazi washesha ntika Nairobi. Okay. Batwakira batwara Nairobi mu town. Turebera kutangara. Nairobi mwashanga bene shaki erinka Kampala kandi ekira ku Kampala by the way. Okay. Kandi ekira ku Kampala konka tutwagumamu batwara outside Nairobi mwaye bakani bagweta Rumuru. Okay. Ni cyabiri headquarters za company je Yenkito. Okay. So twashoma mwashoma bwire kwingana ki 3 months. Baraza buri kimwe boarding ninjire nkito kabojwire rukira yo burungi kandi nkito kandi ubutwatwazikamu nakurwa beno inde kurara mu kanu no gitunga. So tukabugabwa nayo Uganda tukargayo batano na Tanzania hargayo batano Nairobi tukabahakargayo 8. So tukaturi 18 twakora kosi yitu 3 months salesmanship. Okay. After 3 months manyari zati zikazizira uwe zarigire sinyakana. So bwanyuma y'imyezi 3 wagaruka yuko bwanyuma y'imyezi 3 kubagire kutwara zati bashanga nyebembire umushayi yashemerwa ugusereza manager wa Uganda bakabeta kutupassing out. Okay. Bashanga batopingire. Okay. Ezo results neza kakose ya salesmanship. Kuno yeza senior phone zo zirashwire. Kuturgayo tushanga zashowire. Tunyire grade 3. Bambi. Tindakozereke. Kuko nashanyire nyine grade 3. Umushiji agira ati Saramu oba nka nyine option yo kuza Chambo kashomo busomesa. Yes. Ningashi okuguma hati ninga kuguma umbata iwabe watunjira umurumo. Yeah. So nkashara ukora ki umumbata. Bito bagamba kushashura bata. Sente zikazira nyingi shi. Obu nabire ntaka hereze koshi kandi bakandi bambashira ingi 5. Beberata nebyo sente jinji wabara nkomuza hati ni nka miliyoni 2 n'eshatu. Tugire nka 5 zo bwirowe katugambe nakujya tukanshashura shirigi 5 ntari mbona hati ntari no bashashura zinga 2 miliyoni miliyoni 2. Mbona giroti shiringi 5 zikazi bari almost 2 million. I almost think 1 point something. So giroti shiringi 5 zikazi nka mutwaro
600,000 Nka miliyoni 2 n'eshwe kako natentare kuba arambasha shuranka 1 point nka something. Yes. Kandi buriya mwaye mu high school fees ya 5. So hata uri kutunga 5. Ninjira nizo basa. Kandi yesente nyinshi. Sure. So bankuza bampa assistant manager. Abo kuba nkankozere gikora mukose. Waraga kuriya wijana position. Bankuza assistant manager wa shop yambara. Waza ho wakora? Nakora. Imyaka ingahe? Byaka tereshye. Nkakoraho 7 months. Okay. Bampa promotion ya manager. Bantwara Tanzania. Bakwinguzana n'ihanga nazana abroad. Abroad East Africa. East Africa. Naza. Kako Bukobora juriro. Bukoba yes. Naza Bukoba bakaina eduka. Na ba manager, full manager. Okay. So na ba manager 65, 66, 67. The manager. Kuarga watu. Hati una birendiyo 66 nubwe Obote yarwana na Kabaka. Obote akahamba numa Kabaka no yabire president. Akahamba Kabaka akaba president East Africa community kakora psinga. So East African community kuyakora psingire uko ku 67 uko kungarira nkai mu Uganda. Nabwenka kumumba Wagar Kampala. Naguma Kampala headquarters. Okay. In fact, bampubwa sales bookkeeper. Kulebede bitabo bya bamaduka gona. Maduka gona. Okay. So nakorwa bookkeeper 67, 68, 69, 70, 71. Akasente kayongera. Kabone kayongera. Uribe kajo jware nkito. Kijana gurana kibanza hano bakti niwe nagura kibanza usera. Nore batataka bari ari mu itaka rya mukoro ya Shwento. So umusomero butobe turi mu primary arubindi. Bakaba togesora nyankore. Yes. Tukati ni lesson yo nyankore. Hariho mfumo ya nyambire munongo. Ngo atakumangwa ashumbire ati ndio mzamari. Ati ndio nza mukuru wanje. Esomeze kuna bintu kwa nazizo kana jana. Atogwe. Shayon. Nababure ko rwiki. Washaraho kwambuka busera hariya wagure kibanza. Yes, nagure kibanza. Wahondeka waharikira. Nagure kibanza. Konka Shwento cyamukora kubi. Abo kubita kere kare hango natiricyo. Abizukuru no barumati. Okay, konka shiko kuwa kiguziri wa mjango. Kuna kiguzire cyaguma kuyawe nakigura ta umusisa sente atita kere ryo no makunu kikaci cyaro. Basi zitari zo guri imere. So naho nama mama yapikinga interest. Kwa hiyo waguziri yaguma nazo nahinga nagaruka. Wenda nabana bashwenta no baguma nubija. So abazire bato baragarishira kuzara abana bandi bwanyuma y'abakora kubizire kuno. Bija bazara abandi abana bashatu. Abo tubafu. Okay. Barumuna banje. So itakeri eventually umukikuri yaguma nakora yo n'ibigeri ukasya Shwento obyagira ati akicirizo mu rumuna ati wana nakuzo mu itaka ryamo utabana wawe genda. So abazire banye bafuruka bazo mu itaka ryanje. Okay. Bazoka. Wa Shwento mwaharika. Wa Shwento twaharika.
ahabwenshonga y'obwire tutwabasa kuhendera embozi konka esabiti erikwija mukama kunzire eshahano zo zimwe station n'imwe na channel n'ejo twisha kuba twagaruka hanandi betu komujuni nyine Emmanuel Muchunguzi kera dukasabe na Province Kampurira aha team yareba hindukire tubakunda munonga tubendeze birungi byonka murareje program reba hindukire nebereho burizo bari asande shahina zekiro egarukwa mu rwa kabiri mukaga guhango mbwene byakufera orwa kabiri rukwisha otafero mugumeho